zavisi kako se definira abortus. Ako ga neko definira kao pravo žene, onda on zagovara priču da bi taj abortus morao biti napravljen negdje. I onda ako ga ta žena ne može negdje ostvariti, bilo u bolnici, bilo u državi u kojoj jest, onda ona ode vani i to napravi. No ako definiraš onako kako je, da život počinje samim činom začeća, onda ta žena, kada se ustanovi da je ona trudna, ona tog trenutka automatski postaje majka. I kad ona postane majka, onda ona i postaje samim time i odgovorna za to dijete. Onda u toj situaciji se ne može dogoditi priča da kaže joj, žene nam umiru jer su otišle to negdje drugdje obaviti kad nisu mogle ovdje. Ne može, drugarice, ne možeš ti to nigdje obaviti jer je to čedomorstvo. I onda ako ta žena, kad ti imaš definirano u zakonu da je ona majka, onda se on nju i tretira kao majka. Onda ona kada ode vani negdje, onda se očekuje da ta majka koja je već zaključeno da je ona već majka, da je ona, odnosno da je ona trudna, znači to se ustanovi prilikom ginekološkog pregleda, se ustanovi da je ona trudna, samim time ona postaje majka. Ne može se onda dogoditi da ta žena ode negdje vani i to je ona obavila. Jer ona kad se vrati, onda je pitaš, ženo, gdje ti je dijete? Ne možeš ti otići sa djetetom vani, a vratit se nazad i sad nema djeteta. Mora postojati nekakva medicinska dokumentacija da ti se nešto dogodilo. Nekakav nesretan slučaj. Ali ne da si ti otišla namjerno i ubla svoje dijete negdje van ili negdje na crno i tako dalje. To je bitna stvar. Znači, kad se definira da je to čedomorstvo i da je ta svaka trudnica, da je ona majka. Prema tome, i onda sukladno tome slijedi i zakonska sankcija za tako nešto. Eto, to je to. Znači, jesi li trudna, ti si majka.